Priča o volu i magarcu. Znaj, o kćeri moja, da je nekada postojao jedan trgovac koji je posjedovao mnogo novca i mnogo ljudi i koji je bio bogat stokom i devama. Imao je i ženu i porodicu i živio je na selu, iskusan u zemljoradnji i predan poljoprivredi. Allah uzvišeni ga je obdario sposobnošću da razumije jezike životinja i ptica svake vrste, ali pod prijetnjom smrti ako bi taj dar ikome otkrio. Zato ga je držao u tajnosti iz najvećeg straha. U svojoj štali imao je vola i magarca, svakoga svezanog u vlastitom boksu, jedan do drugoga. Jednoga dana, dok je trgovac sjedio u blizini sa svojim slugama, a njegova su se djeca igrala oko njega, čuo je kako vol govori magarcu. Mir i zdravlje tebi, o oče budnosti, jer ti uživaš u odmoru i dobroj brizi. Sve oko tebe je pometeno i svježe poprskano vodom. Ljudi ti služe i hrane te, a tvoja je hrana prosjani ječam, a piće čista izvorska voda. Dok mene, nesretnog stvora, izvode usred noći, stavljaju mi na vrat plug i nešto što zovu jaram, i ja se mučim parajući zemlju od zore do zalaska sunca. Prisiljen sam činiti više nego što mogu i podnositi svakojaka loša postupanja iz noći u noć. Nakon čega me vraćaju s razderanim bokovima, oguljenim vratom, bolnim nogama i očima izranjavanim suzama. Potom me zatvore u štalu i bace mi bob i zdrobljenu slamu. Pomiješanu s prljavštinom i pljevom, ja ležim u izmetu, nečistoći i smrdljivim isparavanjima kroz cijelu dugu noć. A ti si uvijek na mjestu pometenom, poprskanom i očišćenom i uvijek ležiš bez brige, osim kada se dogodi, i to vrlo rijetko, da gospodar ima kakva posla, pa te uzjaše i odjaše do grada i odmah se s tobom vrati. Tako se događa da se ja mučim i patim dok ti uživaš u odmoru i lagodnosti. Ti spavaš dok sam ja budan. Ja gladujem dok se ti nasitiš. Ja zadobijam prezir dok ti stječeš naklonost. Kada je vol završio svoj govor, magarac se okrenu prema njemu i reče: O ti široka čela, o izgubljeni, nije slagao onaj koji te prozvao volovskom glavom, jer ti, o oče vola, nemaš ni predviđanja ni domišljanja. Ti si najprostiji među prostacima i ne znaš ništa o dobrim savjetima. Zar nisi čuo izreku mudrih? Za druge ja nosim ove muke i teret, njihova je radost, a moja je briga, poput bijelila što crni čelo na suncu, da izbjeljuje odjeću koju drugi nose. Ali ti, o budalo, pun si revnosti i mučiš se i znojiš pred gospodarom i kidaš se i trošiš i sam sebe uništavaš radi tuđe udobnosti. Zar nikada nisi čuo izreku koja kaže: onaj ko nema vodiča, s puta skreće? Ti izlaziš na poziv zore, a ne vraćaš se sve do zalaska sunca i kroz cijeli dugi dan podnosiš svakojake teškoće, naime udaranje, batinanje i pogrdne riječi. A sada me poslušaj, gospodine vole. Kada te privežu za tvoje smrdljive jasle, ti prednjim nogama kopaš po zemlji, zadnjim kopitima udaraš unazad, rogovima guraš i glasno mučeš, pa oni misle da si zadovoljan. A kada ti bace hranu, ti se na nju obrušavaš s pohlepom i žuriš da napuniš svoj lijepi debeli trbuh. Ali ako prihvatiš moj savjet, bit će ti bolje i vodit ćeš lakši život čak i od moga. Kada izađeš u polje i staviti na vrat onu stvar koja se zove jaram, lezi i ne ustaj, pa makar te tukli. A ako ustaneš, lezi ponovo. I kada te dovedu u kući i ponude ti tvoj grah, padni unazad i samo ponjuši svoju hranu. Povuci se i ne kušaj je, nego se zadovolji svojom izlomljenom slamom i pljevom i na taj način se pretvaraj da si bolestan. I ne prestaj tako činiti 1 dan ili 2 dana ili čak 3 dana,
pa ćeš imati odmora od muke i napora. Kada je vol čuo ove riječi, spozna da mu je magarac prijatelj i zahvali mu, govoreći: ispravan je tvoj savjet. I zamoli da ga sve blagodati nagrade, te povika: o oče buditelju, nadoknadio si moje propuste. A trgovac je, o kćeri moja, razumio sve što se među njima dogodilo. Sljedećeg dana vodič uze vola i stavivši mu plug na vrat, natjera ga da radi kao i obično. Ali vo poče izbjegavati oranje, prema savjetu magarca, pa ga orač poče mlatiti sve dok vo ne slomi jaram i pobježe. Ali ga čovjek sustiže i izubija ga kožnim remenom sve dok se vo ne poboja za vlastiti život. Ipak, nije činio ništa drugo osim što je stajao nepomično i potom se spuštao na tlo sve do večeri. Tada ga pastir odvede kući i smjesti u njegovu staju, ali on se povuče od jasala i nije ni udarao nogama, ni propinjao se, ni gurao rogovima, niti mučao kao što je obično činio, zbog čega se čovjek začudi. Donese mu grah i ljuske, ali on ih samo ponjuši i ostavi, te leže što dalje od njih i provede cijelu noć posteći. Seljak dođe sljedećeg jutra i kada ugleda jasle pune graha, izlomljenu slamu netaknutu, a vola kako leži na leđima u najgorim stanju, s ispruženim nogama i nadutim trbuhom, zabrinu se za njega i reče u sebi: tako mi Allaha, on se doista razbolio i to je razlog zašto jučer nije htio orati. Zatim ode trgovcu i izvijesti: o moj gospodaru, vol je bolestan, odbio je hranu sinoć, šta više, jutros nije okusio ni trunku. A trgovac seljak je razumio šta sve to znači, jer je bio čuo razgovor između vola i magarca, pa reče: uzmite onog ništavnog magarca, stavite mu jaram na vrat, privežite ga za plug i natjerajte ga da radi volovski posao. Tada orač uze magarca i natjera ga da cijeli dugi dan obavlja volovski posao. A kada bi posustao od slabosti, tukao ga je batinom sve dok ga rebra ne zabole, bokovi mu ne utrnu i vrat mu ne oguli jaram. I kada je navečer došao kući, jedva je mogao vući svoje udove, ni prednje ni zadnje noge. Što se pak vola tiče, on je proveo dan ležeći ispružen i jeo je svoju hranu s izvrsnim apetitom i nije prestajao dozivati blagoslove na magarca zbog njegova dobrog savjeta, ne znajući šta je ovaj zbog toga pretrpio. Kada je pala noć i magarac se vratio u štalu, vo ustade pred njim s poštovanjem i reče: neka ti radosna vijest razveseli srce, o oče buditelju. Zahvaljujući tebi, danas sam se odmorio i jeo svoju hranu u miru i tišini. Ali magarac mu ne odgovori ništa. Zbog srdžbe, gorućeg srca, umora i batina koje je primio, i pokaja se najtežim kajanjem, pa reče u sebi: ovo dolazi od moje ludosti u davanju dobrog savjeta, kao što poslovica kaže: bio sam u radosti i veselju, ništa osim moje prevelike revnosti nije mi donijelo ovu žalost. Ali imat ću na umu svoju urođenu vrijednost i plemenitost svoje prirode, jer šta kaže pjesnik: hoće li lijepa boja bosiljka izblijedjeti, iako buba svojom nogom gazi po bosiljku? Iako pauk i muha u njemu stanuju, hoće li se sramota vezati za kraljevsku dvoranu? Školjka, znam, može imati vrijednost, ali hoće li zbog toga pasti cijena biserne kapi? A sada moram razmisliti i smisliti lukavstvo protiv njega, te ga vratiti na njegovo mjesto, inače ću propasti. Zatim se, umoran i iscrpljen, vrati svojim jaslama, dok mu je vo zahvaljivao i zazivao blagoslove na njega. I upravo tako, o kćeri moja, reče vezir, i ti ćeš propasti zbog nedostatka razboritosti. Zato sjedi mirno i ne govori ništa i ne izlaži svoj život takvoj opasnosti,
jer tako mi Allaha dajem ti najbolji savjet koji dolazi iz moje naklonosti i brižne brige za tebe. O moj oče, odgovori ona, moram otići ovom kralju i udati se za njega. On reče, ne čini to djelo. A ona reče, zaista ću ga učiniti. Na to on odgovori, ako ne budeš šutjela i ostala mirna, učinit ću s tobom isto ono što je trgovac učinio sa svojom ženom. A šta je on učinio, upita ona. Znaj onda, odgovori vezir, da je nakon povratka magarca trgovac izašao na krovnu terasu sa svojom ženom i porodicom jer je bila mjesečina i mjesec u punini. Terasa je gledala na štalu i ubrzo, dok je sjedio ondje, a njegova se djeca igrala oko njega, trgovac ču kako magarac govori volu. Reci mi, o oče širokoga čela, šta namjeravaš učiniti sutra? Vo odgovori, šta drugo nego nastaviti slijediti tvoj savjet, o magarče. Doista je bio najbolji mogući i donio mi je odmor i spokoj i neću se od njega ni najmanje udaljiti. Dakle, kada mi donesu hranu, odbit ću je i napuhat ću trbuh i pravit ću se bolestan. Magarac odmahnu glavom i reče, čuvaj se da to ne učiniš, o oče vola. Vo upita, zašto? A magarac odgovori, znaj da ti sada dajem najbolji savjet, jer sam zaista čuo našeg gospodara kako govori pastiru. Ako se vol jutros ne digne sa svoga mjesta da obavi svoj posao i ako se danas bude povlačio od svoje hrane, predajte ga mesaru da ga zakolje i da njegovo meso podijeli siromasima, a od njegove kože načinite komad kože. Zbog toga se bojim za tebe. Zato poslušaj moj savjet prije nego što te zadesi nesreća i kada ti donesu hranu, jedi je, ustani, glasno muči i kopaj po zemlji, ili će te naš gospodar zasigurno ubiti. I mir s tobom. Na to vo ustade, glasno zamuče, zahvali magarcu i reče, sutra ću rado izaći s njima. I odmah pojede svoju hranu i čak poliza jasle. Sve se to dogodilo dok je vlasnik slušao njihov razgovor. Sljedećeg jutra trgovac i njegova žena odoše do volovskih jasala i sjedoše ondje, a orač dođe, izvede vola koji, ugledavši svoga gospodara, zamaha repom, ispusti vjetar i razigra se s takvom živahnošću da se trgovac glasno nasmija i ne prestade se smijati sve dok ne pade na leđa. Njegova ga žena upita, čemu se smiješ ovako glasnim smijehom? On joj odgovori, smijao sam se jednoj tajni koju sam čuo i vidio, ali je ne smijem reći, jer bih time sam sebi donio smrt. Ona uzvrati, po nuždi mi to moraš otkriti i razjasniti razlog svoga smijeha, makar te to stajalo života. Ali on reče, ne mogu otkriti ono što govore životinje i ptice na svome jeziku, jer se bojim da bih odmah umro. Tada ona reče, tako mi Allaha lažiš. To je samo tvoj izgovor. Ne smiješ se ni na koga osim na mene i sada bi nešto htio sakriti od mene. Tako mi gospodara nebesa, ako mi ne otkriješ razlog, više neću živjeti s tobom, odmah ću te napustiti. I sjede te zaplaka. Na to trgovac reče, teško tebi, šta znači to tvoje plakanje? Boj se Allaha i ostavi te riječi i ne postavljaj mi više pitanja. Moraš mi reći razlog toga smijeha, reče ona. A on odgovori, ti znaš da sam, kada sam molio Allaha da mi podari razumijevanje jezika životinja i ptica, dao zavjet da tajnu neću otkriti nikome, pod prijetnjom da ću odmah umrijeti. Nema veze, povika ona. Reci mi kakva je tajna prošla između vola i magarca, pa umri ovog časa ako ti je to volja. I nije prestajala da ga nagovara i pritišće, sve dok se on nije iscrpio i umorio i potpuno smetnuo s uma. Na kraju reče, pozovi svoga oca i majku i našu rodbinu i poneki od naših susjeda. Ona to i učini,
a on posla po kadiju i njegove pomoćnike, namjeravajući da sastavi oporuku i da joj otkrije svoju tajnu te da umre, jer ju je volio ljubavlju silnom, budući da mu je bila rodica, kći brata njegova oca i majka njegove djece. I jer je s njom živio život dug 120 godina. Kada se potom okupi cijela porodica i ljudi iz susjedstva, on im reče: na meni visi jedna neobična priča i ona je takva da, ako njenu tajnu otkrijem ikome, ja sam mrtav čovjek. Zato svaki od prisutnih reče ženi: Allah na tobom, ostavi ovu grešnu tvrdoglavost i priznaj ispravnost ove stvari, kako se ne bi dogodilo da tvoj muž, otac tvoje djece, izgubi život. Ali ona odgovori: neću odustati dok mi ne kaže, pa makar time sam sebi donio smrt. Tada je prestadoše nagovarati, a trgovac ustade među njima i ode u jednu pomoćnu zgradu da obavi abdest. Nakon toga je namjeravao vratiti se, otkriti im svoju tajnu i umrijeti. A sada, kćeri Šeherzado, taj je trgovac u svojim pomoćnim zgradama imao oko 50 kokoši pod jednim pijetlom. I dok se spremao da se oprosti od svoje porodice, ču kako jedan od njegovih brojnih seotskih pasa na svome jeziku ovako govori pijetlu, koji je mahao krilima, glasno kukurikao i skakao s leđa jedne kokoši na drugu, redom ih gazeći. O pijetle, kako je bijedna tvoja pamet i kako je bestidan tvoj postupak. Propao onaj koji te odgojio. Zar te nije stid tvoga ponašanja na ovakav dan? A šta se to, upita Pijetao, danas dogodilo? Pas odgovori: zar ne znaš da se naš gospodar danas sprema za smrt? Njegova je žena odlučna da on otkrije tajnu koju ga je Allah naučio i onoga časa kada to učini sigurno će umrijeti. Mi psi smo svi u žalosti, a ti mašeš krilima, najglasnije kukuričeš i gaziš jednu kokoš za drugom. Je li ovo čas za igru i uživanje? Zar te nije stid? Pa, tako mi Allaha, reče Pijetao, naš je gospodar čovjek slabe pameti i oskudna razuma. Ako ne zna upravljati jednom ženom, njegov život ne vrijedi produžavati. Ja imam 50 kokoši. Jednu zadovoljavam, drugu razdražujem. Jednu ostavljam gladnom, drugu hranim do sitosti. I dobrom upravom sve su pod mojom vlašću. A naš gospodar se pretvara da ima znanje i mudrost, a ima samo jednu ženu i ipak ne zna kako da se s njom nosi. Pas upita: šta bi dakle gospodar trebao učiniti da se izvuče iz ove tjeskobe? Treba odmah ustati, odgovori Pijetao, i uzeti nekoliko prutova s onog duda, pa joj dobro istući leđa i rebra, sve dok ne poviče: kajem se, o moj gospodaru, nikada te više neću pitati ni za jedno pitanje dok sam živa. Zatim neka je još jednom dobro istuče, snažno i temeljito, i kada to učini, spavat će bez brige i uživati u životu. Ali ovaj naš gospodar nema ni razuma, ni prosudbe. A sada, kćeri Šeherzado, nastavi vezir, ja ću s tobom učiniti isto ono što je onaj muž učinio sa svojom ženom. Šeherzada upita: a šta je on to učinio? On odgovori: kada je trgovac čuo mudre riječi koje je njegov Pijetao uputio psu, odmah ustade i pođe prema odajama svoje žene, prethodno odsjekavši nekoliko dudovih prutova i sakrivši ih ondje, zatim je dozva riječima: dođi u malu odaju da ti otkrijem tajnu dok nas niko ne vidi, pa da potom umrem. Ona uđe s njim, a on zaključa vrata i obruši se na nju, te je snažno izudara po leđima i ramenima, rebrima, rukama i nogama, govoreći pri tome: hoćeš li ikada više postavljati pitanja o onome što te se ne tiče? Tako ju je izudarao dok je bila gotovo bez svijesti. Uskoro ona povika: kajem se, tako mi Allaha, više te nikada neću pitati ni za jedno pitanje. Doista se iskreno i potpuno kajem. Zatim mu poljubi ruku iz stopala, a on je izvede iz odaje pokornu onako kako žena treba biti pokorna. Njeni roditelji i svi prisutni obradovaše se i tuga i žalost
pretvoriše se u radost i veselje. Tako je trgovac naučio porodični red od svoga pijetla i on i njegova žena živjeli su zajedno najsretnijim životom sve do smrti. I ti također, o kćeri moja, nastavi vezir, ako ne odustaneš od ove stvari, učinit ću s tobom ono što je onaj trgovac učinio sa svojom ženom. Ali mu ona odlučno odgovori, nikada neću odustati, o moj oče, niti će ova priča promijeniti moju namjeru. Ostavi takve riječi i prazne priče. Neću slušati tvoje savjete. I ako mi uskratiš, sama ću se udati za njega uprkos tebi. I najprije ću sama i bez pratnje otići kralju i reći mu, molila sam svoga oca da me uda za tebe, ali je odbio. Odlučan da razočara svoga gospodara, uskraćujući meni kakva jesam onoga koji je poput tebe. Otac je upita, zar to mora biti tako? A ona odgovori, baš tako. Tada se vezir, umoran od jadikovanja i prepiranja, uvjeravanja i odvraćanja, sve uzalud, zaputi kralju Šahrijaru i nakon što ga je blagoslovio i poljubio zemlju pred njim, ispriča mu sve o svom sporu s kćeri od početka do kraja, te kako namjerava da je te noći dovede k njemu. Kralj se silno začudi, jer je bio načinio posebno izuzeće u pogledu kćeri vezira, pa mu reče, o najvjerniji od savjetnika, kako je to moguće? Ti znaš da sam se zakleo onim koji je podigao nebesa da ću, nakon što večeras uđem k njoj, sutradan ujutro tebi reći, uzmi je i pogubi je. A ako je ne pogubiš, ja ću bez ikakve sumnje pogubiti tebe umjesto nje. Allah te uputio ka slavi i produžio ti život, o kralju vremena, odgovori vezir. Ona je ta koja je tako odlučila. Sve sam joj to rekao i još više, ali me neće poslušati i ustrajava u tome da ovu nadolazeću noć provede s veličanstvom kralja. Tada se Šahrijar veoma obradova i reče, dobro je, idi i pripremi je i ove noći je dovedi k meni. Vezir se vrati svojoj kući i prenese joj zapovjed govoreći, Allah neka ne učini tvoga oca pustim zbog tvoga gubitka. Ali Šeherzada se silno obradova, pripremi sve što joj je bilo potrebno i reče svojoj mlađoj sestri Dunjazadi. Dobro zapamti upute koje ti povjeravam. Kada uđem kod kralja, poslat ću po tebe, a kada dođeš k meni i vidiš da je on ostvario svoju bračnu namjeru sa mnom, tada mi reci, o sestro moja, ako nisi pospana, ispričaj mi neku novu priču, ugodnu i zanimljivu, da nam prikrati budne sate ove noći. A ja ću ti ispričati priču koja će, ako Allah htjedne, biti naše izbavljenje i koja će kralja odvratiti od njegove krvožedne navike. Dunjazada odgovori s ljubavlju i radošću. Kada pade noć, njihov otac, vezir, odvede Šeherzadu kralju, koji se obradova njenom dolasku i upita. Jesi li mi donijela ono što mi treba? Ona odgovori, jesam. Ali kada ju je kralj uzeo u postelju i počeo se s njom poigravati, te poželio stupiti u bračni odnos, ona zaplaka, zbog čega je on upita. Šta ti je? Ona odgovori. O kralju vremena, imam mlađu sestru i rado bih se ove noći oprostila od nje prije nego što dočekam zoru. Tada on odmah posla po Dunjazadu, koja dođe i poljubi zemlju pred njim, a on joj dopusti da sjedne blizu podnožja ležaja. Potom kralj ustade i liši mladenku njenog djevičanstva i njih troje zaspaše. Ali kada nastupi ponoć, Šeherzada se probudi i dade znak svojoj sestri Dunjazadi koja sjede i reče, Allah na tobom, o sestro moja, ispričaj nam neku novu priču, ugodnu i zanimljivu, kojom bismo prekratili budne sate ove naše posljednje noći. S radošću i lijepom voljom, odgovori Šeherzada, ako mi ovaj pobožni i sretni kralj to dopusti. Pričaj, reče kralj, koji je bio budan i nemiran, pa mu je godila pomisao da čuje njenu priču. Tada se Šeherzada obradova i tako je u prvoj noći 1001 noći započela sa priča o trgovcu i džinu.
Pripovijeda se, o sretni kralju, da je postojao jedan trgovac među trgovcima koji je imao veliko bogatstvo i poslove u raznim zemljama. Jednoga dana uzjahao je konja i krenuo da naplati novac u nekim gradovima, a žega ga je silno pritiskala, pa sjede pod jedno drvo i stavivši ruku u svoje bisage, izvadi iz njih nešto lomljenog hljeba i suhih hurmi, te započe prekidati post. Kada je završio sjedenjem hurmi, baci njihove koštice snažno i gle, pojavi se ifrit, golem stasom, mašući isukanim mačem, a njime priđe trgovcu i reče: ustani da te ubijem, kao što si ubio moga sina. Trgovac upita: kako sam ubio tvoga sina? On odgovori: kada si jeo hurme i bacao koštice, one su pogodile moga sina ravno u prsa dok je prolazio, te je odmah umro. Trgovac reče: zaista, od Allaha smo potekli i Allahu se vraćamo. Nema veličine i nema moći osim u Allaha uzvišenog velikog. Ako sam ubio tvoga sina, ubio sam ga nenamjerno i slučajno. Molim te sada da mi oprostiš. Džin odgovori: nema pomoći, moram te ubiti. Tada ga zgrabi i povuče za sobom, pa ga baci na zemlju i podiže mač da ga udari, a trgovac zaplaka i reče: svoj slučaj prepuštam Allahu, i poče izgovarati ove stihove. Vrijeme ima 2 dana, jedan za blagodat, drugi za nevolju, a život ima 2 polovine, jednu za užitak, drugu za bol. Zar ne vidiš kada zapuše vihor, silan i razarajući, da samo gorostas šume osjeti težinu tog stradanja? Koliko drveća zemlja hrani, suhih i zelenih, a samo ona koja nosi plodove trpe udarce kamenja. Zar ne vidiš kako se leševi dižu i plutaju na površini plime, dok dragocjeni biseri ostaju skriveni u najdubljem moru? Na nebu je bezbroj zvijezda, a ipak se pomračenje događa samo suncu i mjesecu. Dobro si prosudio dane kad si putovao zdrav i čitav, ali nisi računao boli i patnje koje sudbina uvijek želi. Noći su te čuvale i ta te sigurnost ispunila ponosom, ali sreća i blagodati noći često su začetnici nesreće. Kada je trgovac završio s izgovaranjem svojih stihova, džin mu reče: skrati svoje riječi, tako mi Allaha, nužno je da te ubijem. Ali mu trgovac ovako odgovori: znaj, o ifrite, da imam potraživanja kod ljudi i mnogo imetka, te djecu i ženu i mnogo zaloga u rukama. Zato mi dopusti da se vratim kući i da svakome kome dugujem isplatim njegovo pravo, a potom ću ti se vratiti na početku nove godine. Allah neka mi bude svjedok i jamac da ću se vratiti k tebi, a tada možeš sa mnom učiniti što god želiš i Allah je svjedok onoga što govorim. Džin uze od njega čvrsto obećanje i pusti ga, pa se on vrati u svoj grad, obavi svoje poslove i svima isplati ono što im pripada. A nakon što je obavijestio svoju ženu i svoju djecu o onome što ga je zadesilo, postavi skrbnika i ostade s njima cijelu 1 godinu. Zatim ustade, obavi abdest, da se očisti prije smrti, uze svoj čefin pod ruku, oprosti se sa svojom porodicom, svojim susjedima i svojom rodbinom i krenu dalje, uprkos samome sebi. Tada započeše plakati i naricati, udarajući se po prsima zbog njega, ali on nastavi putovati sve dok ne stigne u isti onaj vrt, a dan njegova dolaska bio je prvi dan nove godine. Dok je ondje sjedio, plačući nad onim što ga je zadesilo, gle, približi mu se jedan šejih, veoma star čovjek, vodeći na lancu jednu gazelu. On pozdravi trgovca i poželjevši mu dug život, reče: koji je razlog da sjediš na ovome mjestu, sam, a ovo je boravište zlih duhova? Trgovac mu ispriča ono što se dogodilo s ifritom, a starac, vlasnik gazele, začudi se i reče: tako mi Allaha, o brate moj, tvoja je vjera zaista velika vjera i tvoja je priča uistinu neobična.
Kada bi bila urezana dijetlom u uglove očiju, bila bi opomena onome ko želi da se opomeni. Zatim sjede blizu trgovca i reče: tako mi Allaha, o brate moj, neću te napustiti dok ne vidim šta će se dogoditi s tobom i s ovim ifritom. I dok su tako sjedili i razgovarali, trgovac poče osjećati strah i užas, te silnu tugu i žalost bez utjehe, brigu koja je sve više rasla i krajnje očajanje. A vlasnik gazele bio je tik uz njega, kada gle, približi im se drugi šejh, a s njim bijahu dva psa, oba hrta i oba crne boje. Drugi starac, nakon što ih je pozdravio selamom, također ih upita za njihove vijesti i reče: šta vas je navelo da sjedite na ovom mjestu koje je boravište džina? Tada mu ispričaše priču od početka do kraja i njihovo zadržavanje ondje nije dugo potrajalo prije nego što im se približi treći šejh, a s njim bijaše mazga, sjajne rđe boje, on ih pozdravi i upita zašto sjede na tom mjestu. Pa mu ispričaše priču od prvoga do posljednjeg dijela, a uzalud je, o moj gospodaru, priču dva put pripovijedati. Tada on sjede s njima i gle, pojavi se oblak prašine i usred pustoši ukaza se silni pješčani vrtlog. Uskoro se oblak razmaknu i gle, u njemu bijaše onaj džin s isukanim mačem u ruci, dok su mu oči sijevale vatrenim iskrama gnjeva. On im priđe i istrgnuvši trgovca iz njihove sredine, viknu mu: ustani da te ubijem, kao što si ubio moga sina, radost i život moje utrobe. Trgovac zaplaka i zajeca, a trojica staraca počeše uzdisati, plakati, ridati i naricati zajedno sa svojim drugom. Uskoro prvi starac, vlasnik gazele, istupi iz njihove sredine, poljubi ruku ifritu i reče: o džine, kruno kraljeva džina, ako bih ti ispričao priču o sebi i ovoj gazeli, i ako bi je ti smatrao čudesnom, bi li mi dao trećinu krvi ovoga trgovca? Tada džin reče: tako će biti, o šejhu, ako mi ispričaš ovu priču i ako je ja smatram čudesnom, daću ti trećinu njegove krvi. Na to starac započe kazivati: